Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima wulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para ulama, para kiai, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, beten kaula tak bisa nyebut asmah situng persitungipun. Simulja tuan rumah sekeluarga ika iya dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaula ben panjenengan alhamdulillah iparingin sempat abolong ben akompol tempat kak dintoh arpan sejek rajana muka-muka kaula ben panjenengan ngaulia syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula nyuwun abang-abora lambat karena nis komunikasi kalaban pangundangipun tauning ja acara kak dinto lastarena salat maghrib. Kaula nyantai debak kekandengan ki salat maghrib sareng isya ijemak mana bisa berangkat jam 5 gula dari sampah. Cuma bi gula songkui masjid songku maren isya sampun abangki nang sarongki kainto ampun yantos begela ampun mobil bi ten gula iteker letak ngangku ngeri mangkekeng tepak lorong rosak karena gula tak pokok muni dentek jemaah tak pokok gula ini pengajian panika saya sekut gula datang hadir sebelumnya jemaah hadir bahromo makin meniki dentek jemaah gula tak pokok sekali makanya makiki tak ada raing gula surau langsung ini bentuk pertanggungjawaban gula. Para Rabu sepada mulja malam makin tuan rumah bi Allah paringin sempat membeda babangkian kak iya ngangi-ngai lahir Gusti Kanjeng Nabi. Ulama berdadebu sabenikah makle tuli depak ka intina banikah debuna ulama ma min masjidin au baitin au qaryatin au mahlatin quri'a fihi maulidun nabi illa haffat alaihimul malaikah wa anzala alaihimus sakinah. Maknana jak madhurana sabenikah masjid, Roma, kenengan, desa, balai desa, situng kampung, lapangan, kantor camat, kantor bupati, ya pokoknya sebenarnya kenengan pada quri'a fihi maulidun nabi seebejai sejarahna kalahirna Gusti Rasulullah begelak solawatan kak arwah seebeja solawatan kak arwah
sejarah kalahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karwa sing ngarang kitab ki burung ngangkui simtud duror panapa ngangkui bersenji Ustaz Atibai sing ngarang kitab tiba karwanya mana Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai niki jelas lagi ya dimin Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai panika derin kerong ke Kanjeng Nabi derin kerong ke Rasulullah derin tero aca habis semelolo ke Kanjeng Nabi nika thele capok penyakit stroke lumpuh total sebeten panika lumpuhna panika derin kerong ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tengah na lumpuh panika Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai panika ngarang syair asa panika indama saddul mahamil wa tanadaw lirrahili jituhum waddam usail qultu kif liya dalilu kan beda imam uski manan semenikah indama saddul mahamil inalai kana orang-orang semangkat ke Madinah lay talik sanguna saharan nalai kebah inalai kana orang-orang si aca bisa ke Rasulullah nalai kana orang-orang lamang kata jemaah-jemaah haji jemaah umrah lamang kata aca bisa ke Rasulullah wa tanadaw lirrahili la saling olok saling tilpun saling somajaan kangkui berangkat mun temun masjid jami jam sekian mun temun i pendopo kabupaten jam sekian la saling somajaan engkau debuna Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai berangkat tak abak lumpuh tak bisa jalan abak setruk lah pada ban gula ban samtian maki tak setruk mun tadi pese kan lah taning mangkat kia tinggi baur mun mangken panika teritan si beda mulja mangkilaan dia pese mangken panika nyetor hajian panika mangken Nabi adat teh paling kor tahun tetinya bak mangken ke bank nika baru si keluar porsina panika oleh balik kor tahun baru beda ketentuan kangkui mangkat titi tahun sekian le panika le temu ketentuan si kepang nika mun umroh nika makin nyetor mangken bungkat bulan datang bisa menterdep akapi gula ben samtian pakompak menterdep akapi gula ben samtian ya jek minan melolo nabi usaha nih ki makrokun amin bejeng seke ngain ya depor ya Roma ya langker ya geleng ya motor ya sepeda tak digdepak ki ya iki lha nika para rabu sebeda mulja caipun Sayyid Abdurrahman engkau si mangkata abak setruk engkau si mangkata abak lumpuh jadi tak bisa jalan, tak bisa kulit. Cuma engkau cek teron nasi depak kastan Rasulullah. Engkau cek teron nasi aca bisa ke Kanjeng Nabi. Jepun Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai. Inalai kana orang-orang semangkat ka masjid Madinah aca bisa ke Rasulullah. Arya lamang kata kapi sangun lay kebe saharan alay soon sakaharan alay buah. Bala saling somajaan kangkui dimmamun temun nasi berangkat tak i waktu jadi yang kau mangkat adalah tak bisa jituhum waddam usail engkau nyanter kau orang si mangkat tajire tining muntang aing mata keker tek kerasa jituhum engkau datang engkau nyanter kau orang si mangkat tak kebaik kastan Rasulullah engkau aing mata tek kerasa debuna
Qultu kifli ya dalilu, engkau cuma mesen kifli ya dalilu, engkau dentek yastan Rasulullah ya, engkau olok kaki yastan Rasulullah ya, engkau doa aki tang salam pada baakin ka Gusti Kanjeng Nabi. Nika singarang saya singarang syair tiba karwah nyamana Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai. Para rabu si pada mulja ben ika di sepenuh kala ben poci-pocian ka Gusti Nabi Muhammad, ika di sepenuh poci-pocian ka Gusti Kanjeng Nabi, penuh sanjungan ka Gusti Rasulullah. Sampai Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai panika mengungkapkan di dalam syairah, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Anta samsun sampian pada ben are Muhammad, anta badrun sampian pada ben bulan Muhammad, anta nurun fauqa nuri sampian pada teraan ben are teraan ben bulan Muhammad. Nabi Muhammad panika terak para rabu, Nabi Muhammad panika sinar luar biasa, bisa mengalahkan sinar matahari. Nabi Muhammad panika bisa mengalahkan sinar bulan. Bulan tanggal 14 sekocen bulan purnama karo kalah ka sonara Nabi Muhammad. Sehingga kenapa para rabu si pada mulja Nabi Muhammad panika mun amios nang situng ratera mios panasa lenika Nabi Muhammad tak metujang bejengan bu sobung jeng bejengan nah apa-apa Nabi Muhammad mak sobung jeng bejengan nah para rabu sepada mulja karena teraan Nabi Muhammad karo makalah keteraan are mun guleban samtian coba laku kol pokol sanga karo keluar samtian kapanasa obu tekian benoreng ngajang bejengan inggi Nabi Muhammad ni kesubung jang bejengan nah subhanallah genteng luar biasa. Nabi Muhammad panika apolong ben Nabi Yusuf gentengan ben Nabi Yusuf, Nabi Muhammad apolong ben Nabi Ibrahim gentengan ben Nabi Ibrahim, genteng luar biasa, terak luar biasa. Mangkana Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ngabala para rabu sebeda mulja ika diseide buakin Muhammadun basharun walaysa kal bashar bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Muhammad dia manusia tapi tak pada ben manusia nagula ben panjenengan ibaratakin Nabi Muhammad panika betok gula ben samtian pada betok tapi Nabi Muhammad batu intan permata sedangkan gula ben panjenengan batu gunung saya kebai pondasi batu intan permata Rasulullah raja na pada ben jagung karwa argan 2 juta gula ban samcan ki pada betok ya geng tepak ke betok gunung sepikap 300 nika para rabu sebeda mulja Rasulullah luar biasa tenjana Nabi Muhammad panika soceh senina Nabi Muhammad panika soceh senina ikening kebai tambah Nabi Muhammad muna seni bedereng sake enumi senina Nabi Muhammad beras mundi gula ban bi samtian ino makin kereng beras mate nika Nabi Muhammad manusia sangat luar biasa para rabu sebeda mulja sampai Imam Busiri nika ngabala ide lembur dana launa sabat qadrahu ayatuhu idhama seandainya Nabi Muhammad panika ibaratakin kalaban iting pentingakin ben makhluk selain Nabi Muhammad ki muljaan ben Al-Quran para rabu Nabi Muhammad ki muljaan ben Baitullah, Nabi Muhammad ki muljaan ben swarga, Nabi Muhammad ki muljaan ben bidadari, Nabi Muhammad muljaan ben aras, Nabi Muhammad ki muljaan ben kursi na Allah. Nabi Muhammad makhluk sepaling mulja di alam dunia penikah Nabi nakula ben panjenengan sedaja. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantra nulia syafaata. Mantra nulia syafaata. Milana para rabu sebeda mulja
bi ulama ikabala Roma masjid kenengan lapangan panapa saus tempat panika ibacain sejarah kalahirna Rasulullah masuk Roma na tuan rumah si semangkin panik ibacain sejarah kalahirna Rasulullah gila saya baca kapi sejarah kalahirna kanjeng Nabi fahtazal arsu tarabaw wastibasyara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjidan wastighfara subhanallah wa la ilaha illallah walam tazal ummuhu tara anwa'an min faqrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli falamma stadda biha talku biizni rabbil khalq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamida ka'annahul badru fi tamami mungkin cek mancing kayak ngi makna nah ada dekik lah popok ben si mancing melo Allahumma sholli ala Muhammad nikah para Rabu nikah sejarah kalahirna Rasulullah enalekana Rasulullah dilahirkan caipun Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai fahtazzal arsu aras akulih aras kunjek aras panika kunjek aras panika akuli tereta Rasulullah lahir aras kunjek subhanallah Rasulullah lahir wadajjatil malaik wamtala'atis samawatu anwara langit dan bumi panika terak kabeh para Rabu wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara malaikat kabeh agriyung salangi sabumi salam malaikat kabeh agriyung ibaqwabi malaikat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karo suaran malaikat suarana malaikat iwaqtana Rasulullah niki lahir nika sabadana jukajuan seta abua pas abua kan mangkana biasana mun molotan sebereng se sabek bueun napa lenika lanas ngempeng melateh lah punten kayak itu kan lanas nikah kembang melateh Allahumma sholli ala Muhammad nikah para Rabu sebeda mulja wa buani sabak kapi anapa dari bungan agak kalahirna Gusti Rasulullah aing somper setak teman nyumper kapi aing somper setak teman nyumper kapi juga ajuan setak adaun kapi pengkembangan setak teman ngempeng kapi apoi saya sembah bi orang-orang majusi mate kapi berhala patung saya sembah bi orang-orang Kristen dan bi orang-orang Yahudi robu kapi ibaktona kalahirna Rasulullah betul-betul mengejutkan betul-betul menggemparkan langit dan bumi kapi terak para Rabu malaikat agriyum subhanallah beda apa setia subhanallah beda apa setia ternyata beda bejik lahir kota Mekah para Rabu nyamanah Muhammad bin Abdullah ilahi rakin dari orang bini semate lakina sereseterakana nyamanah Aminah bintu Wahab lahir kalaban kabadaan yatim ulida mahtunan wa mahkulan Nabi Muhammad lahir dalam kabadaan mari asonan kan mangkane dalam sejarah pasera senyunat Nabi Muhammad tada arapa Nabi Muhammad lah mereka keluar kalaban kabadaan asonat timun beda orang neng pikir papas kayaknya beda reng lahir umpama nih pikir papas menika bu bahna kena laki kapan keluar mari sonat jadi sonat boleh bu toko pak kening togel
Jagi sunat boleh, bi ulama tak bagi sunat boleh. Arapa? Rasulullah menikah para Arabu si pada mulia sobung senyonat karena lahir kalaban kebadan asonat. Mun Nabi Ibrahim asonat lamba. Nabi Ibrahim nikah si asonat umur belum 10 tahun. Kalau aja lemah cereng. Nabi Ibrahim menikah lamba asonat umur belum 10 tahun. Sonat ben panapa mak bil faksih. Sonat ben betung. Oning betung. Engki sonat ben betung. Teti tal ketaki ke kaju kai getok di atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini keluar biasa kelahiran Nabi Muhammad. Subhanallah. Kelahiran sangat luar biasa. Wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad eka lahir nikah pada bulan purnama karo terak luar biasa para Rabu sebeda bulja sampai beda ulama beda adabu neng syairah ibaqwa bi ulama kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji ya rasul ni wadaraji adfatayya jiratal alami wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji wajhukal maimunu hujjatuna yauma yatin nasu bil hujaji ya rasul ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayya jiratal alami ya buhailal judi wal karami kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruj mun beda Roma petang beda Roma tada lampuna ima soibi Nabi Muhammad tahu sa lampu terak tibi para Rabu langsung terak luar biasa wa maridin anta aiduhu qad ataqullahu bil farad mun bedereng sake sanda bi Nabi Muhammad sampang bi Nabi Muhammad ilabat bi Nabi Muhammad reng sikering pani kata Nabi patampe langsung beres mun gulaban samtian nyanda reng sake pajajan sarah ja itu ngingi dan kadang mah kan mangka Nabi ulama nang fikih kebala mun nyanda reng kering saroja bit abid nyanda reng sake saroja bit abid cokop doa aki ben persab beri saos enjak lek beres teger mun agak riyah insyaallah kaki ki beres ki sehat manter tulia sehat ya soal ting lamari ngocak bah mati dosa pesi ngurus kan engki sepenting lah bersabari kalau tempeng pah ngocak umpah mana kering apa ya sakit apa ya umpaman encance dekat sakit sesebo itu murah Roma oleh 2 hari agak dari pah mati sesakit jen sarah Allahumma sholli ala Muhammad bededeng kadang nyanda ring sakit pak rokun ngibe fitnah apa nasi sakit ria itu dodona panas sencan tak tu mana di kelero benureng ya kok dui di mau bedereng tak kelero benureng jering ben bini natokar engki na engki
milana para rabu sebeda multi Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah mun hadir kereng sakit cepat beres, langsung beres. Nikah manusia saya sangat luar biasa. Keteng, manu, apa namanya, mana ular, macan, mancengan, karo kapi. Mun Rasulullah perapaan ajalenan nikah kapi ngolok salam ke Gusti Kanjeng Nabi. Subhanallah, Rasulullah ngolok salam ke Gusti Kanjeng Nabi. Mun Kanjeng Nabi mios neng setong alas juga ajuan akalenon kapi nonduk kapi ke Gusti Rasulullah. Nikah Nabi na gulaban panjenengan manteran gulaban samtian along polong apaki iya junna Allah. Manteran gulaban panjenengan along polong apaki iswargana Allah. Amin ya rabbal tantaretan sebeda mulja lebih ulama kebala dimma beda Roma dimma beda kenengan dimma beda masjid dimma beda tempat otabana situng kampung seedalim Roma masjid kenengan dia kuri afihi maulidun nabi ibacain sejarah kalahirna Gusti Rasulullah illa haffat alaihimul malaikah ikan dengan jeriah ator pada penyaman itoroni aibuan pan berempan ratus ebu pan berempan polo ebu malaikat. Makanya saya hadir ika iya beni karo gula bet panjenengan ero mana besar tuan rumah gitu Pak anakmu Iroman Pak anakmu penikah keng nikah sinulis penikah beni Zainuddin gula hari Nabi atacin boleh nah makyub nikah beni Zainuddin Nasiruddin beni Nasiruddin ayat apa tulis Zainuddin beni sin shot Nasiruddin mungkin Zainuddin saya telah Allahumma salli ala Muhammad. Ini kata antara saya hadir bani kerogulaban panjenengan, saya hadir bani kerogun para ulama, bani kerogun ketetangga eka iya bani keaibuan malaikat saya hadir mata bisa shooting make mata masuk muni shooting ya jauh malaikat menikah teknik jeling hulika min nur eka kebai dari cahaya malaikat menikah tak ning jeling malaikat gula ben samtian dumak ka malaikat jering beun kentok teh temu lah kerogun beda bareng beceng aga apa berenang tak tahu iki ini ka para rabu sebeda mulja gula ben panjenengan semangken menikah saya hadir ke roman panahmu nikah saya hadir melemangkan panik aibuhan malaikat apoluan ibu malaikat jutaan malaikat kaya illa haffat alaihimul malaikah ibani kamu sahabat malaikat para rabu sebeda mulja tak karo kuntoron melolo malaikat wa anzala alaihimus sakinah tempat panika bi Allah iberi ketenangan teti Roma si amulot masjid si amulot pesantren si amulot tatangga si amulot ineng kenengan kampung desa si amulot panika bekal iberi ketenangan bi Allah subhanahu wa ta'ala amin gula malam amulot Mekasen amulot neng panglekur dari panglekur ngale ke Bengkoning Talang marin maurib abri pengajian panglekur marin isya kaula beri pengajian neng Bengkoning Talang nikah tantaretan sampai gila menikah pagi dan kula ki ngisi pengajian mungkin menikah taoning je marin maurib kula gila mangkat ko lemak dicompok debak katalang ambu neng lah maurib tina bejeng deki isyaan debak kandengan menikah gula ambu bejeng isya ben bejeng maurib nyantai boleh tinggal debak ke serongki pun sing ambek ka into meren maurib ajaran meren murib de reme ko kan mangkana sela la banyak salbut joran tinggal sakoni boy pak anakmu na pak lak orang munceng boleh gulaku insyaallah amin amin ya rabbal
Alamin tinggal ni sakon ni baila si penting papa nafas ika parlo bi panahmu panika kapi bekal ika le bi Allah bekal ika le amin itekanin hajatah amin ya rabbal ikimun kenika namo lotan panika kan beni perang wajib coba matur kata ustad kai kiai panika kai mak keterang namo lot si wajib tada malahan tak sunat lekah amulot ni tak wajib tak sunat kalau ben artian ni coba kalau ben artian mun tak amulot pas dosa punten tak dosa mun tak amulot pas masuk neraka punten tak masuk neraka mun karo pun polan tak amulot artian pertanyaan ni neraka penika si beda sepenika masalah kakum fisakor kaki mak masuk neraka apa jawabnya benih pulang tak amulot qalu lam nakum minal musallin pulang kok lambe tak bojeng lamun kini ka beda mun karo pun mulot cung je rajaan pe jeung ape masape ya pada keng ngenyer okey pada keng masuk neraka tak seni kai ge jadi benih barang wajib ima beure lamari amulot made je ma timur lamari amulot kapi malau lamari amulot pas sampean ngak tengahna tak amulot kini kepunten tak tuh saking betah gini keng masuk betah ke todus ujaring lain amun thank you bu hari awak nemu dalil si demang mulotan tak wajib tina tak amulot lagi masuk ke si betah aja ya iki jadi benih barang wajib punten para rabu sebeda mulja kan mangkana gula melolo menganjurkan iji pengajian laku malam bulan di acara manding masjid jami manding lagi laku malam insyaallah masjid jami manding sumenep juga leka itu bitan kula melolo ila kebala mangkana reng amulot peniki sesuai akiban ambiin ban putona panahmu penika kan keng pulan Jakarta an penika sekemas panah oh peniki tebang gimana sampian lek jelingi di mana apa anakmu ni ke Jakartaan tak ko beter nikah teger amin kul insyaallah tanggal 30 beden nang Tangerang anakmu insyaallah cak cakili genteng mau bede mulotan sebab nang Tangerang dan kula se sorongi sene gak bisa insyaallah sekecaki tanggal 30 bulan makin bulan mulot tadi kemudian nang Tangerang Allahumma sholli ala Muhammad iki mampu umpaman jangan agak panahmu nikah sekampung lah pada teng kabeh ya umpaman lah tak mampu ki tinggal sekonik boy keng mun bisa je berkurang 40 jangan mun bisa umpamana tak bisa nguncang banyak undangan penikah mun bisa je berkurang 40 senikah gula melolo nekanakin penikah anapa mak ning kurang dari 40 karena mun 40 penikah ijamin beda jaminan orang 40 penikah duaan beda saya terima situ beda tali lah beda majtama'a arba'una rajulan min ummati illa wa fihim waliyun debun kanjeng Nabi tang umat mun apompol sampai reng 40 dalam sepak polo jadi beda wali situ mun belum polo 2 mun 120 telok jadi semakin panaga sampai 4 wali na sekama si wali tak temu mun para panah polo ngaga panika wali mun lalobar maren cabut ke wali Nabi Allah beda wali kuarten panahmu wali kuarten duaan beda seikat remah situ mun sampai 40 mun muncang 35 make ingki tak ada jaminan mun umpaman ning 30 sangat make ya mun kurang situ mun igulek mak le kena 40 Allahumma sholli ala Muhammad ini kerja apa kurang dari 40 ya umpaman keng letandi sekali umpaman letandi sekali pada keng tero cengunceng pada keng tero amulot dah ya lah ngonceng pa banyak ke tetangga ni lah cak sak kasak lah nyari gula sekilo lah turbuk banaing dekik lah tukum ke gelas kan ni sekoni marhabanan pada keng ngakoroduk doa lah mari mator ka mak kai seporan panika kapi ke tetangga subung pole panika cokop setean panika asai ki ya pada saking tahun datang jak jangun jang pole ko beter tadi datang
mak orengi pelompoi ingki muga-muga para rabu sebeda mulja kumpulan saat malam mangkin penikah kabi para dua kabi ke Allah de baka bengatuan apa anakmu sekeluarga ya kak iya kenapa usahaan sampean di Jakarta pak namu pentul ini kata pentul abos yang gimana abos apa pentul guleri berin penikah pak namu konjengan komben konjengan renga jual tiuti pak namu amulo muncang gula salah abad bagi kada panah nekak make teko sampean tak lagi tebel manamu hari itu aku ngecewut teu karo manamu mun pas sampai bos pentul dia ada ki berempar ya Allahumma sholli ala Muhammad manteran sajana sukses amin sukses mat selamat teka hajat selamat keluargana selamat abeun selamat nak botona selamat usahana teti orang sampurna ben manteran paring natuli depak kata nasot ce Mekah ben Medina mari nyetor panahmu kita ndi bese anu panah mulong-mulong pas setorake ki abid senang kata mon umrah panahmu ya reng patung yang ban panahmu gelu yang panahmu siapa dari mau umrah panahmu 17 juta bedesi 20 hari 17 bedesi 20 hari seke bedesi 15 hari 17 tergantung kesemak ben jauhna bede ka di sawanahmu kula libalian naraki reng umrohan panahmu libalian sampean umrah mak le tuli depak kastan Rasulullah mak lela ta'amulot baik kita ada baik ya jok pak budia kalau lengkap di mana mo oke kabunah mun nakaro baka ke beliau gelang ya kalau manteran paring natuli teka hajat depak kata nasut je Mekah Madinah para rabu sapa nikah pamator saya pada pak pani manteran tetiya manfaat tetiya ridana Allah subhanahu wa ta'ala ben tetiya ilmu si manfaat tetiya ilmu si barokah gula ban panjenengan apol kompol ka iya panika manteran tak kunco ma kompol ya alam dunya beli akompol sampai pagi kajuna Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saka into pamator ngireng doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa in wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin Allahumma awsil wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wa jazihi anna afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa atihil wasila wal fadila wal syarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'thul maqamal mahmudan alladhi wa'adta ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna mimman yastawjibu syafa'atah wa yartaji bihi minallahi rahmatah walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma bihurmati hadhan nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikina linahjihil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati wahsyurna wadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi mat'ihi wa nusrati wahyina mutamassikina bi ta'atihi wa mahabbatihi wa amitna ala sunnatihi wa jama'ati ya Allah adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna bihi yawma yastasfi'u bihil khalaiku fatarhamuha Allahumma ya Allah inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim fa'afid alaina bi barakatihi ribasal isi wat takrim
واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم يا الله إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار، كفر عنا الذنوب والأوزار، كفر عنا الذنوب والأوزار، واهرسنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار. يا الله بحق سيدنا محمد وبجاه سيدنا محمد وبشفاعة سيدنا محمد اقض حوائجنا وحوائج المسلمين من حوائج الدنيا والآخرة، واقض عنا ديوننا يا الله، ويسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة، ووسع أرزاقنا وطول أمورنا يا الله، وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ورتب لساننا وارفع درجاتنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا وارحم آباءنا يا الله، واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وأصلح أحوالنا يا رب، وانظر أولادنا يا الله، وانظر أولادنا يا الله، وانظر أولادنا يا الله وجميع ذرياتنا يا رب، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا الله، واجعلنا يا الله، واجعلنا وإياكم يا رب، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا وإياكم من الراشدين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب، يا رب، يا رب بحق سيدنا محمد وبجاه سيدنا محمد وبشفاعة سيدنا محمد يسر لنا زيارة المكة المكرمة والمدينة المنورة يا الله لأداء الحج والعمرة ولزيارة قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسلامة والسهولة، وارزقنا العودة كرات بعد مرات في كل سنة، وسهل سبلنا لذلك يا الله كما سهلت عبادك الصالحين. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.